Zimski dan, vani škripi snijeg pod nosom. Pa evo, suradnja sa Rokom je došla nekako prirodno, znamo se već dugo vremena, svi smo iz Splita, ali tako da kad je došla nama na stol ova pjesma božićna, htjeli smo napraviti da je opet suradnja s nekim. Htjeli smo ovaj put da je neko, ajmo to reći, malo mlađi. I zašto ne potražiti u svom dvorištu, u svom gradu, imamo čovjeka koji je vrhunski vokal i divan mladi gospodin, tako da je ta suradnja nekako došla skoro pa prirodno. Ljubavi je dovoljno. Pa baš zato što je Kambi napravio taj odmak od klape, meni je to bila neka prekretnica da prihvatim ovaj projekt. Jer eto, sviđa mi se to gdje su krenuli, taj njihov smjer i put. Ova pisma, nadam se da je to zapravo predstavlja početak neke nove ere, nadam se da će uskoro vremena i sve ovo što se događa krenuti na bolje i da krećemo sa sve većim i većim projektima. U određenoj mjeri treba pratiti trendove, jer inače u principu ispadaš iz tog nekog mainstreama gdje je većina publike. Ali ne treba se skroz povlađivati publici na onome što je trenutno. Reći, žir treba imati neku svoju nišu u nečemu što je mainstream, ajmo to tako reći. Opet mi je najbitnije da uživam u tome što radim i smatram da ako je to nešto kvalitetno da će svakako pronaći svoju publiku, pa hoće li to biti veća ili manja, bit će kako bude. Mi smo baš i napravili ovaj korak u rebrandiranju, tako da se malo približimo u ovom modernijem sada svijetu. Mlađoj publici isto tako, ali kao što je Jure rekao, potrudit ćemo se da zadržimo onaj nekakav svoj stil već dobro poznati, tako da gađamo ono što se kaže zlatnu sredinu. Božiće, naša srca nek se otvore, ljubavi je dovoljno za sve. Hajde pruži ruku i budi uz mene. Božiće, stavljam točku na sve poraze, pravo vrijeme je za praštanje. Ljubav, vjera, nada uvijek su gdje smo mi, Božić nam dolazi. Veliki pozdrav, hvala vam svima na gledanju, uživajte u našoj novoj božićnoj pjesmi, uživajte i dalje slušajući Kambi i našega Roka. Uživajte u Pop Rock HR-u.